Ngithola umlayeto kuNkulunkulu lesinye isikhathi undlulisa nje sibekise nje ukukhanyisa kwakhe sinebuso kumbe ebe kuleso simo sekukhala noma lesinjani. Leminye-ke imilayeto uyindlulise sowugeze kahle. Sikhumbula Josefa nje lakaya embi kwaFaro wabetha athi awule ngoba ejele uyasibona simo tinwele bese tinjani. Wawula waba presentable before the king. Nathi-ke bazalwane kupicaphica nje. Lokunye futhi sikuthule noma singenta umlayeto hlala bekusumfundisi ukuthi noma singakhuluma 24 hours. NaJesu nje kuJohn 7 bathi nababuda nikamubambi ngani lo muntu, bathi hey uyakhuluma lo muntu. Kungakho nje sakuthandazela lokuthi bantu nyalo-ke labaningi abasakusho ukuthi mfundisi nini nikhuluma ningacethi netinkonzo tenu. Noma uyakhotha naPawula wakhuluma bekavalelisa. Wakhuluma kwawo umfana wafa vele kodwa-ke wamthandazela Pawula. Phindze noma sekamthandazela waphinzela iBhayibheli waphinze walula inkulumo yakhe. Umfundisi-ke uNkulunkulu wamnikeza nje inhlakanipho yokuthi sihlale sisho sithi uma nje ufundzile tertiary 4 years went degree bofundza ngamsombuluko kuze kube ngolesihlanu nothi kufundza ngama-weekend labathi bo-distance learning. Ufundze nje kusukela msombuluko kuya ngolesihlanu nayi-ke i-degree yakho bese uhlangana nomuntu la edolobheni kuthiwa-ke msamarayizele lento ngeli-hour noma-ke ubite tinkonzo nje uthi batawuta bazalwane kusukela ekuseni ungakhuluma ukucithe nini. Kungakho-ke inhlakanipho ithi uma sinipha bazalwane ubowathi lokuthi kukhompresiwe. Ngakho nje labanye siyakhuluma beve but nawe ungahambi-ke ekhaya ngidawuthini nje lo 4 years esingabala lamalanga langaka sithi nje mabomu Sitova ukuthi lamalanga lo 4 years onke lamalanga lo 4 years angu-10. Then mina nangihlangana nawe edolobheni ngidakuniketa umlayeto uve futhi ngikusamarayizele lo 10 days ngikusamarayizele in maybe sinje 30 minutes. Then wena ufuna lo 30 minutes namhla bazalwane batawungiva. Ufuna wena lo 30 minutes bese uyamthatha sokuthi umfundisi ukhuluma 30 minutes. Ufuna nami ukuyithola le degree because ngeke uyithole vele spiritual. Ngeke leti nje uthithole langabe understand ngikhuluma noma ungangiva uzwe ungichawula uthi mfundisi uNkulunkulu uthi asifanane nje. Nabe ngikutholeni 4 years nawe uyamdinga lo 4 years wakho uNkulunkulu. So lo 30 minutes-ke utamthatha-ke wena ube khona ukuthi abo wena abo 30 minutes bakho kumbe ngelanga asagcwaliseke lo 10 days lesingathi bo 30 minutes ungababala babe bangaka ngalamafishane ngoba kungaba kuthi sokubambile lokho ukuthi bazalwane siyabuka nje lamasontweni nako kuphi ukuthi kube khona isikhathi esihambile ubathe uyabuka njengoba ufunzile nje ubathe bona kodwa isikhathi sisithola kuphi. Mina nje ngikhanzile bazalwane ngokuthunywa uNkulunkulu ukuthi your enemy is time. Ngoba lala bakhona uyababona sanele nje ukukhuluma ukuthi sengeke umva khuluma sayimfundisi nina tinkonzo nitene niyaphutha kuphuma sesababhizi thina. Bengedlula nje bazalwane so ngidlala lo mlayeto ukuthi bazalwane ngema-warnings lawa kukhona lesikubonile lesitawuthi futhi kutawendeka noma singakuthandi lokuthi-ke uma sekwendeka ningasho ukuthi asinitshelanga. Lokhu based kunathi ukuthi uNkulunkulu wangifundzisa ukuthi yathi isathane utabo kulandzela uze uyongena phakathi idwaba taNkulunkulu. Sisebenzise leyo nkulumo leyo parable bantwana abaningi sabakhulisa ngayo nathi sikhulisa ngako. Phindze nalabanye labathola umusa ukuthi bahlale etinyaweni taGamaliyeli bayakwati ukuthi ungaboditshela ukuthi nje mina vele sathane sengimngcobile. Sathane ukulandzela toti ukopa leli vesi uNkulunkulu sona silandzela kuzobe sekufeni. Kubekisa nje kulamalanga nje basikuBhayibheli ithi Bible challenge. Kukhona la Israel khona ngoba labanye basafunza la khona Israel labantu bahlukanisana kwathiwa ngibekise nje ukuthi asingene la kaNgwane noma-ke kaNgwane siyinzawo lenkulu sithi nje la eSwatini sithi singena lapha kamanzini labantu bafuna kusala idolobha so badivayidane labantu ukuthi labanye batawuvela lapha bese labantu bakamanzini abasaxosha laba mhlawumbe bayabaxosha baphuma ngendlela yale kubomoneni uMaliyaduma. Kukhona labahleti ngalapha uMathapha ngalapha kuboSidokotho batawushaya nalicingo
Nabasacosha labantu bakaManzini, nabasacosha laba baka-Israyeli babacosha babale bathi balekisa lapha. Iyasola lidolobha ebaleni bangena-ke lapha. Yabona kwaba strategy nje. So iyakuthatha kumfundisi uthi kukhona abantu okhanzela ukuthi yena unake nje ukuthi anganathi tshwala, unake ukuthi angahlobongi angaphiki. And then namasathane nje amende mabomu lokuthi anake lokho. Bese lo muntu khanza kanaki ihealth yakhe seyagula noma lo munye kasanaki mhlambe unenkani, une-anger, une-unforgiveness, unokusolata imali. Ngalamafishane kuba khona lokho ukuthi sathane uyabuka nje athi aseke kwende nje ajikele ithambo unake naku ngala uyahupha. Ngithi-ke bazane abakunake lokho kulokhu lesitaku summarize. So ngibani bazane bekade uma senikubambile lokho lokuthi ebandleni kuyokwendeka nakho siyabuka nje kuthi uNkulunkulu umve kambida, uNkulunkulu uyambida umva ngene esimini. Akumele kube nebantu laba ababafundisi labangakabhidwa because kwendeka yonke lento lesiyibonako. Ngeke-ke ngisho ngidawuzama lokunye ukuthi ngente ukuthi uyoditholela ukuthi yonke lento lesikhona manje ukuthi ngase ngeva nje ukuthi lelinye live kwabonakala abafundisi eBible School bashana sibhakela bakuliwa. Kwase kuyavela ukuthi labantu abakethi la Bible School babitiwe batofunza nje bato bese bakhona kubenda 1 year education baba ngothishela na in bazalwane phinze futhi thina sikhule labaningi bethu bakhule eZayoni ukuthi eZayoni naba lababambelela lenguthokodela ukuthi bengathi umfa ngahlabelela noma ngakwati kufakaza bathi bomkhulu ehamba mfana nami eBible School athi lo muntu no angabidwa. Buka amasonto lasacaliwe manje acalwe ngokuthi akabidwa. Bakhona nje labanye lokhanzela bayasebenta kahulumende ezinkampanini kuphi. Lo mfuna akacala lisonto uthenga instrument vele yakhe nakho konke uyathi sebenza ubitiwe yini. Phinde nasemasontweni zakusho kathena. Buka abantu lababo treasurer lababo nonjebo labasebenta lebendema accounts. Phinde sabekisa sathi kunana kulokuthiwa ngema-good idea ngesencane bese kuba nema-God idea. Kunento lokhanzela it's a good idea, but is it a God idea? Ubuka umsindo lokhona, phinde ubuke ukungcola lokhona ebandleni. Like nawana wanaka nje, naku umfundisi wakho, unake nalababonako. Lokho ukuthi lo muntu vele lento yakhe, yingakho egcineni ushiya nabantu bakhe. Kwaqala nguye vele futhi omnyama mabe ukucale kahle ngoba nalabanye bobishop bacale kahle but nasubuka labantu lasebabukela amasonto ubani ngoba una certificate nawuvethe uphethe libandla bangaki nje abantu lobatiko hayi ngoba kungeke kwendeke but ema chances mancane bangaki nje abantu lobatiko ukuthi nangumuntu lo uyasebenza noma una qualification aphindze uvethe uluze libandla yini lubito bazalwane. Phindze ke mina ke ngeke ngisho ukuthi I'm the guy ngalokuthi lokho umoya kaNkulunkulu lokuthi nje vele mina ngilala endleleni singamane sizondana nabo yangizonda ngikutshele leqiniso. Ngithe kangikusho manje ngoba sesikuthandazele siyakubona kuyachubeka sengithi angingathuli. Ngeke sikhulume ngembaba la ngithi nje yacela angithathe leti gaba bo bishop bo reverend bafundisi nathi ke bomfundisi lokuthi nje ngicela athi ngiloyo athathe liso ubuke ebandleni lakho bese uyabuka ukuthi uselibito noma seyiqualification. Phindze futhi ubuke nateli lama-gift okuhlabelela. Okay, banowanela nje ukuthi noma-ke sorry gift ngaba i-gift yokuhlabelela yokubeka tandla, gift of healing. Bani zokucalela isonto. Thina sikhuliswe ngokuthi i-gift onayo ayisho seluyocala libandla lakho. Isho ukuthi Jesu sefa under a certain leadership until the time has come. Yey emaswati. Nendani. Liyaphi lelive. Angisho lela kangwane ngisho nje umhlaba wonke. Noma ngakuthandi kahle ngikhulume njengechegu elidala njengoba noma njengemprofeti. Ngithi sebangenile ngokunyenya wayisho Juda lenzaba sihlale siyidla lencwadi le. Ngoba ngathi ku-New Testament nje kunethi incwadi longathi icetha nje lethi ngu4 bese yathi iBhayibheli ngoba lina 66 books sengisalelwe ngo62 books. Ushaya nje Philemon umcethe. Bese ushaya 2 John na 3 John na Juda sethi leti incwadi sethi ngu4.
bese ushaya letincane-ke bo-Titus lapho socede 5 wetinqathi. Wow. So washo Juda wathi abangenile ngekunyenya wela nguSamarize ukuthi noma ngakuthandi lokho lokuthi ningasho ukuthi anginitshelanga. IBhayibheli likuvumile vele ukuthi awuvela abaprofeti usho into kaningi umfundisi ukuthi yathi abantu vese nabani ngingumprofeti abasasho nokuthi-ke ngingipastor. Uyambona athi uNkulunkulu vele ngeke umshintshe wabona athi bathathu baprofeti noma ungabatshela athi phela noma ngabe uyaganga manje ubhacise angisho singilethe la insesi manje ubhacise ke ungasho ukuthi ngingumprofeti bani uthi nje ngingumfundisi noma ngingumpostoli bani. Ngiko bazwane bukani bonke bobishop nibahlolisise. Buka wonke umuntu lotibita ngabishop lotibita ngempostoli nalotibita ngareverend. Okay, lama titles lawa acisha ngcono labo reverend. Njengoba ngabhekisa nje lama emasonto ungeva nje lapha esontweni kuphi uvithi kunempostoli bani. Uso umuntu angaphumela ebandleni uyakubita athi umpostoli. Asakhulunywa lama titles. So libandla siyabaphathisa labanye ngoba thina sithatha umlayeto nje from straight altar. Sithi bonke lababukile ke laba se-Council Conference League ababite iforum kukhulunywa. Futhi ke ngiyabatshela basayibita angisho si bangene manje emadolweni still noma ningakhulu ngeke banife. Umfundisi uwavetele eMaswati nemhlaba wonke wathi some years back wathi ngesencele kunatsheliwe nambulelwe. Sathi nemehluko between tsheliwe nambulelwe. Sabe kusengaJudas ngesencele naPeter. Peter wambulelwa. Sathi lo munye uthi kunemehluko ukuthi I can teach you about tithing nekuthi tithing imbuleleke kuwe. Uma ngikufundise nge-tithing le ndlu ngihamba uyikhohle but uma le ndlu imbuliwe ngeke uzuyikhohle. So Peter lokwenta athi abuye bobabili baphika Jesu naJudas but Peter it was because of his revelation ukuthi you are the Christ. Lokho ke kubande. So kulamalanga buka abantu ngesekudla ubabone bombulelwe bese uyabuka botsheliwe. Phinze futhi umfundisi wafundisa ukuthi emadodana akhutwa kuma-altars. Oh, so sibanawo ama-altar. Sachaza ukuthi yini i-altar? He who has an altar rules the land. Asahliphekile ama-altar. Sifundisile ukuthi yini i-altar. Nasibita i-altar nasibita njengoba sibita ngokuthi ngi-PTP. He who has an altar rules the land. Sathi emadodana akhutwa kuma-altar. Bese bantwana bakhuthe epulpit. Sathi sithi-ke anything lotathu uyayikhuluma epulpit nyalo kude lo takuva. Lokuvaka utaba ukuthi indodana ukhutiwe. Ngila khona ke sithi esontweni asikuyova uNkulunkulu siyela kuyoconfirma. Nakhona waye uNkulunkulu akwende. uNkulunkulu lungiselela izulu. Lizulu sathi yini? Lizulu sathi kuva uNkulunkulu kuthi vela uNkulunkulu. Ngikho nje igama la uNkulunkulu lalimbulile kithi ngutivelele. Ngoba ne-rapture utativelela ngeke umfundisi athi likhalile liciloko. Uma amaswati angakuthatha lokho akuzindle akumultiply because ngiyithi isikhathi uthi ebe nje ungathi misa uthini hamba uyihlola le nto le Mateyu 25 umsebentise lothi ithalente unganiketwa noma amathalente unganiketwa abangu5 asiwayekelela lamabili nalona lwendo umhlolo wathatha li walikhuphela phasi emathalente unganiketwa abangu5 multiply lamanye nathi ke sihamba ukumultiply lothi yemfundisi lizulu kuva nje uNkulunkulu direct. Ngishito kulenye ivideo khona la ngathi 3 stages. Ngathi stage number 3 kuthi ezulwini sidabe kude umfundisi utathiwa sukuma ubakaphe utabe nje uNkulunkulu ivela. Then ke ngathi stage number 2 siyanjani ke kulo stage number 3 nakhona kuhamba kwethu ngeke utshelwe umfundisi selihlithwe libandla. Then ke ngase ngisinyalo siku stage number 1 kukuwethu uthanza kanjani but ngiyathanda ukubala ngithi 3 ngila siya khona ezulwini kusesihlethini naNkulunkulu. Then ke stage number 2 i-rapture ukuthi ngeke utshelwe umfundi yonke le nto le ithi kuthi indvodza lebembi kwakho. Then ke ngasinyalo siku stage number 1 noma esontweni ungakhanzakala athi uNkulunkulu wehlile unigicitha phasi nangabe lesambula akusizo sakho sitawamba siphele nyalo sekufunwa kwakho. Ningamangali bafundise emasontweni sinje kusathoqhubeka kwendeke until nayinto ukuthi umuntu introduce uNkulunkulu. Uma sicela abantwana nje basimemetile nanyalo simemetile sacela 6 days ukuthi sito shwambanya khona konke leso lesikufundisa ngemgcibelo saba nesikhathi sathi anything nje umfundisi la endakho nabafundisi dinceda uNkulunkulu letibitiwe ukuthi anything nje nasimembi kwakho sithi singenda kanjani nje ukuthi uNkulunkulu umthole ngaze ngabekisa ngathi uma kwendeka nje sithatha imoto la khaya ukhanza siye lapho bogoyi noma sikuphi sithi nje anything yini lengayenda
ukuthi nje umuntu bese badzakwa uNkulunkulu ngalamafishane ukuthi nangimembi kwakho nalokuthi nje kungathi kanjani uNkulunkulu umthole personal bese usaphinza umdzinge empilweni. Sesilapho bafundisa umhlaba wonke ukuthi bantu introduce uNkulunkulu bambambe. Ngokungathi Davide naSolomon wathi Solomon asanikethe responsibility ukuthi wakha ithempeli wathi David lalela-ke Solomon sale wendlula-ke ekuthenini uvile ngaNkulunkulu. Sathi kunemehluko kuva ngaNkulunkulu nekumade. Wathi David kuSolomon, ndodana yami, nyalo salumade uNkulunkulu. Bekavile ngaye. Naye Solomon uyacabanga nje bekasukuma nabo 5 years asho amavesi Sunday school sonto isikole. But once wanikethe responsibility sowakha ithempeli wakha libandla laNkulunkulu lasho njalo. Yendlula ekutheni uvile ngaNkulunkulu salumade. There is a difference ngesenqele kuva ngaNkulunkulu nekumade. Kuyento ibe imfishane ngoba ikhona-ke emavideo alethi into leti la ngedulo ku-channel yemfundisi. Kuthi sengiso lesikhathi lesi sathi ivelele. So buka-ke nina nishadile, ubuka indvodza yakho nomfati wakho. Kukangakhi nakho lokutshela umfati wakho, phindze lokutshela indvodza yakho, lokucelakho endvodzeni yakho ucele kumkhakho ukuthi baba yathi nakungakwendi ukhanzakala ukuthi kuyanicabanisa. It is because nala mshadweni uma umkakho ethi altar, uma indvodza yakho ithi altar, I wanna tell you, ngeke nihlale ningacabani. Umunye walekhisha. Asesikhulu bebebeka sinje sibide onke ama-couples lisenje la emhlabeni sing-hundreds sonke. Shothi ama-couple besitawabida sikhanzakala ukuthi onke asaphelele mhlawumbe atabala kubo 28 nasisibane nalabasha ini. So let's say ngithola bonke abantu abang-28 ngathi mina kunjani emshadweni. So indlela ukuthi emshadweni kube nebunanzi. Cela umkakho ukuthi mkami ngicela ukuba ne-altar uthandaza. Cela indvodza yakho ukuthi babe ngicela ubothandaza. Noma-ke nithandaze together, which is very good. Munye walekhisha. Noma ningaba semhlanganweni niye nibitwe ngumkhulu niye bangakhi nje njengoba namusa ngaba kubantwana lesi bakhulise badivorce. Nanyalo labanye benu bayaya niya-counselor. Bakhona nje ama-counselors labanye bethu akini imfundisi. Labaningi umfundisi hey yathi counselors yile sesicabene kakhulu wathi nini ufuna ukuthi nikholwe nini ngasi yathi uqinisele lo muntu. Kunabantu vele bakhona ukuthi nami emukela Jesu noma nini benigijima athi niyoshada. Ngiko nje from this junction ngathi in brackets bantu bami noma umfundisi angakuthanzi ngithi bantu bami khona nje sababona embonweni bethu abathi umfundisi kude kwendlu yokutithoba kuthi kunento manje lesingilahlekele kunele kushada nje noma ngasuka kalozitha kunento lesengiva ukuthi ayisekho lala sipatiko nanyalo siyabathi nje kunokuthi behle but letulu bane pride but uNkulunkulu sohlanyele kibo ukuthi yathi nakusiyele vele ngafundiswa yena umfundisi lele ngikusho ke bazana ukuthi abantu basibaniketeni uNkulunkulu angene kibo kangaka ukuthi noma ngabe abawuphinze bambona umfundisi njengoba nami nje bantu engihlangana nabo edolobheni bakhona ukuthi umfundisi labanye kanti abangiboni umfundisi nguwelo ngithi oh yes lo munye sibambane sihagala khale lo munye afazi yabona ndoda bengingakwati ngakubona nje ukuthi namhlanje ubonile yabona wena you introduce God to me. Awusangitshela lenye into wangifaka nje uNkulunkulu wangitshela futhi uNkulunkulu nje kemtimbo wami sigeze every day wathi na uNkulunkulu futhi saliBhayibheli nje ukuhlalele nalo uNkulunkulu umuve personal futhi ke mfundisi of late ngathola tholela i-channel yakho ka-YouTube ukuthi i-rapture sitawuhamba kude umfundisi utangitshela kungakho naso sonveni kunabo convention lamalanga ngigicika phasi uma ude kwakho kutawuphela lo uNkulunkulu sowufuna kwakho yehe angibuyise ke ngithi ke bafundisi so loti ivelele uma ke lethi info leti ungeke utivelele utitholele phindze yini igama laNkulunkulu ngititholele ngiyayitsanza le ma-couples ukuthi umkakho lethi into atitholele le ndvodza yakho ititholele noma ungabathi hathe babi lo kanguthanzi is either ngeke acolise awusuka inkhani noma akacolisa mkami ngiyaxolisa but uma lo mfethi uthatha uNkulunkulu ambule ukuthi nakho lokwenda kumkakho ku-wrong I wanna tell you ngiko nje ngithi mina sifundisile ngama-altar ukuthi kuleyindvodza kuleyo mfati akabe ne-altar abantwana babe ne-altar bangaki abantwana kanti make niyaxolisa nale mhlangano emndenini ukuthi niyeda ntokhutha abani nyalo nje bokhisimusi benikhutha abani mkhulu uthi thina kahle benkomo wacala waletha kwakhuteka lapha mhlambe kwagcina le nyama senidubile kuyihla ngikhuluma kahle namhlanje khisimusi nawe ubuka ukuthi yini lento ukuthi nize ningakhulumisani indzaba yinye nje wonke umhlangano noma ningangena phasi esihlahla noma endlini kagogo noma ningacala lisondo anything lo tayikhuluma ubantu uyakhulunywa ngepulpit
khohlwa ngeke bakuve abantu uNkulunkulu sofuna ukuthi ukhulumela nomuntu angiphinze bantu asiba-introduce kuNkulunkulu bengathi bamane bathi ehlulekele ngiyakhumbula nje bafundisi labanye banayo i-channel bangibukela ngidawusho njalo noma kwi-audio video le bangibukela ukuthi ngabatshela ngathi mfundisi ungabi nenkinga na ukhanza kwalo sathi uyakhuluma epulpit lesinye isikhathi nangesencele mane bazane balithanda igama lokuthetha nasi sisebenza thina sithethe bazalwane noma kukuthetha lo mfundisi bekathetha but kukhuda ngoyi-amplified version inembabazo ethuka so asilithatha ligama ukuthetha nawe ubuka umfundisi uyathetha uyakhuda epulpit ngabatshela semfundisi uma labantu bathi abantu abashani bonke nako bomake bobabeni bonke nako labandleni iphindze-ke bangakho bafundise labanye abantu obesabakho mina-ke kude indodza nomfati ngathi ngiyamesaba lo ngoba umfuna umesaba mbatha so suke ungambathi ngikho nje ngasho ngathi mina kufanele nkonzela lamandulo kuthi vele kungaba wrong ukuthi ungathi nayo inkosi nendlovukazi ukuthi ya sengibatholile ngidawushumayela ngibatshela ukuthi lokhu nalokhu kusona ubulima lokho unless-ke ngasho ngathi awu basicolele baka-protocol uma ukhanza wathi naNkulunkulu ngidawuthi-ke kusebenzela igama lesuwehlile kulanye intinto longabude engadini nasenyameni lokhansi nanilapha nithandaza uNkulunkulu akhulume straight ngikho nje singayamisa kancane silababuke likomiti lapha enkonzweni emandulo lokunye nibokwadi ukuthi ngeke nikucontrole nini ngoba na ufika epulpit ulungise abantu uthatha uNkulunkulu ukhuluma nakho but at the same time ingqondo sinayo kuba khona lokhu kangakukhuluma eziveni angicela lithuba nje sinokukhuluma nemakhosi ami inkosi nendlovukazi njengemfundisi nje diningi into leti ingahambi kahle but ngeke uzukhanze thina esikhuluma kabi ngenkosi siyayithandazela phindze futhi sathi ukuthi ekhaya nje uyakuba khona ukuthi babe ngeke nje ukhude babe noma make imbi kubantwana ngikhumbula ngifundisa sishelesha namake emtshali ukuthi labanye abantu labasikhulisile bekuba khona ukuthi indvodza yakho noma bese ngidawuthi yini yento ebulima ngicela kusenzela igama layo noma umfati wakho wento ebulima angibekise kakhulu nje ngemfati le ndvodza yakho noma bikhona ithi ngeke nje uyikhude lambi kubantu uba nalokuthi nje mhlambe nakwentekile lokho ube busy nje mhlambe nisekishini nawo noma nise-sitting room nihledi shayibona indvodza yakho ukuthi ngithe ngicane ngivumele ngikhulumele igama lebulima bese kuba khona nje ukuthi mhlawumbe uyibambe ngesandla noma nayithi shelele ufike uyibambe sithanda sami yathi babe lapho ukhulume wathi nako-ke lo mva umkhudi nje embi kwabantu so sikhuliswe ngiloko thina lokuthi uyamane uyabhavumula nje and-ke onke emave nakakubambile lokho awakheka bese nabo laba ama-head of states bese bayadi ukuthi vuma leli thuba nje sibantu asungitshele nje head of state ngathi awungitshele emnisi wena yini ungakuthandi ngami bese nayo inkosi noma president akasho ukuthi ya mina ngiyinkosi because hey lokuthi umuntu uthwelela inhloko ukuthi mina ngi-head of state fana nomuntu asimkhetha nje ebandleni kuzona ngi-chairperson bese uthola la ngi-CEO wenkampani noba uthi inkampani yenza kwentekani lo muntu uyithwele lento phindze ukuthi mina sengishadile ngishade nabani i-pride so bengilike ekuthenini-ke kunalenye into kwanza nje uNkulunkulu uyathi khuluma so ngeke uthi ivimbe so nanathi-ke sikhuliswe ngiloko ukuthi kunalenye into lesathi-ke sine-protocol but letinye njengalapha nje kulo mlayito lo sekukhona lokunye lokungekhona ngama-notes embi kwami leso khanzakala ukuthi kungumkhanza khona uNkulunkulu wasipha ligama lakhe selinye ngumkhanza khona utawudendela nje epulpit kushintsha iprogram angiphethe-ke ngeke ukuthi bafundise ningesabi introduce-ani abantu ukuthi bahlale naNkulunkulu nabaya emasontweni bawu-confirm into unless-ke ufuna kube nguwe ngoba nyalo nje nawubuka ukuthi bantu bathokotiswa nje ukuthi ya umfundisi bani qhamuka wangisitha ngimi wena uthokotiswa nje ukuthi umfundisi uthi nyalo so noma bani sothi washada unemali uyaphila umpostoli bazana wangendela nakho it's all about yini manje anything abakhona bese ikhomba kumuntu akusasiko kwaNkulunkulu ukuthi nje bengachamuka abantu mina umfundisi imnisi njena nje lo baba wangakhalela ekhaya mina sengiwakhalela ekhaya ngoba still noma ngabe uthandazile njengoba nje kunaselofini nakhona la kaLozida ama-honor prayer seku-wrong phela ukuthi mina lo babemnisi lo bengita engathi yena sokuthi awusedingani ethi inkonzweni takhe lo babe lo ngitholela ikhala lami lakhile ngenxa babemnisi that is wrong ngile bese nento abafundisi baba ne-pride but-ke sitakucedzela lokunye angiphethe ngakuthi-ke bazalwane so ngithi kase ngikhulumise kwechego elidala lokuthi ndathi bona leti into leti bantu lokukhanza abakabidwa ngenxa yeprofession nami ngingalithuma sombona sokucalela isonto
Letinto bese kuyenteka ke bengathi ngivumelene ngithi lamanyala labesayendeka ukuthi wabitwa yini isibalo. Phinde nale temptation ukuthi umfutho uphumile esontweni so ucala libandla lakhe vele udabana le pressure ukuthi kube nalama branches emagatsha tawugcine sofaka abantu ukuthi lapha ngoba une qualification lethi sophethe libandla. And lo muntu futhi anje uyakubona ukuthi ebandleni yahlangana ukuthi kude imali kodwa bani nangabe yasebenza kahulumende sangakhona ukuthi yamana athi gibete. Mina nje ngathi ku wrong bazalwane ukuthi utawuthatha imali yakho wethe petrol uyeshumayela uphe ebandleni. Asisibiyele kadzeni ngoba nje mntathi nje umfundisi hayi ngiko ngisho ngathi it's a good idea le nto yeni but it is not a god idea. Still noma ngabe le mali unayo but cela vele emalini ukuthi iphume ekomidini because next time dasitshela ukuthi wena wethe petrol wakho instrument uyithengile yakho bazalwane nentane ebandleni laNkulunkulu. So uyakubona ke kuningi lesingakusho but lokhu kungichepesini sothi awubona nje nanako lokunye losokwembulekile kumfundisi bengakusho but because of time. uNkulunkulu wethembekile uhlethe esihlalweni. Sivumo sethu thine lesingamadodana akho le impilo yethu silangatela kuhlwithwa. Sivumo sethu sithi wena uNkulunkulu Babe, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Engcwele. Wena usegameni leyise, usegameni lendodana, usegameni laMoya Engcwele. Wena uNkulunkulu owayekhona, uNkulunkulu lokhona, uNkulunkulu lodaba khona. Wena uthumele Jesu emhlabeni weda kwadalwa intombi Maria. Wakhula wafika esigabeni sekuthi ana 12 years wamangalisa tati Mthetho ngoba kwakunguwe phakathi kwakhe. Wabhajatiswa kwavuleka izulu wathi le indodana yami lengithokodile ngayo. Wakhathumulisa Jesu lize livi lakho lithi wahamba enda yonke lemangaliso ngoba wena uNkulunkulu wawunayo. Kufika isikhathi la khona khafulela washaywa wafa Jesu. Wangcwatshwa wena uNkulunkulu sivumo sethu sithi umvusile ngelanga lesithathu. Wambonakalisa kulabaningi for 40 days and 40 nights. Live lakho lisiwenyuselwe ezulwini. Nyalo uhleti ngesekunene sakho. Naso sivumo sethu. Siphambi kwakho ke wena uNkulunkulu longiloko. Sithi thethelela licala lethu. Usingcwelise sibe bakho ngalokuphelele kuze siphephe etinveni letidako letinye tichamuka ngathi tibhacile tingathi tikukhanya. Live lakho lisiyalile lathi Sathane utenda ingelozi yokukhanya. Lokunye kubonakala kukhanya kuze kusuke ama-debate emasontweni. Nanakulo sokukhulumile nje khona lokudebate. Kubonakala kuyi-good idea kanti inkosi akusiyo i-god idea akusiko kwakho. Selekelele ngoba kathe wasilekelela egameni lakho Jesu.